Ilijaš, zadržite dah, 8. borba, Prelog Open 2015. Vrijeme je još jednom za krv, znoj suze, neka bolji pobjedi! Završila je 8. borba večeri, polug Open ruci, pobjeda našeg domaćeg borca Jasmin Ilijaš! Za njega nagrada još jednog od sponzora ove večeri, sponzora 8. borbe, Naranđan Transporting. Čestitke Jasminu Ilijašu.